It was at this moment that he knew. He screwed up. Otroci, kakšen je predstavljam? Cela družina je bila v avtu in pol dve starejši gospe, potem pa otroci zadnji, ne. In jaz rečem, s tem želimo pokazati, da sreča ni zunaj, ampak je v. In potem tako vsi tiho, ne. In potem en majhen deček se v zadnji oglasi. V srcu! To je bilo tako lepo, ne. Kako bi v 3 besedah opisal današnji dan? Dan zvezda, svetleni, Hare Krišna, Ram, blagno. Ništa, super. Casey, how would you describe today's day in 3 words? I want to kill myself. Kako bi s 3 besedami opisal današnji dan? Ajde. Zdaj sme pa naj skor 3. Describe today's day in 3 words. Satčidananda. Jaz sem pa dan šelil prvo, pa je bilo prav pletena. Pa mi je žal, da nisem že prvi prišel, sam letos je popoldne pa. Pa ti ne ustreza? Prepozno. Ja, ti si bolj zgodna ptica. Sem bolj jutranja ptica, popoldne pa že drugje spemo. V grmičkih, v senci. Malo se hit. Današnji dan v 3 besedah. Nektar, dež, ekstaza. Gopal, opiš današnji dan v 3 besedah. Ekstatičen kirtan v Bledu. Na Bledu. Napaka. Na Bledu. Bila je išla jedna gospođa i išao sin, ovak mali. Ja s mamom malo razgovaram, pokažemo knjige, a mama kaže, pa ne znam šta da uzme, kaže sin, uzmi mama jednu knjigu. Mali rekao, uzmi mama i ona uzela. Nije bilo ništa teško, sve mali.